adoketet na yare kini koto mamunyela tikangin nesi kwa nebuni ai si pedor e region ai jililiun itimuni unilwe pote ai langlang amunyela koto ma adoketet na ejasi timune akaisa kanyape aluare Lawrence Olaboro kira Nasan Osuku kesi aboli akaloda apotu opedosa adomakini Soroti City FC igolo no ngun luda lomnete koto madaki kana kaisara lukanyare akaisa unaluare kede akaisa ngon aluare nuabolia Simon Team etutuoron loko Soroti City FC ngese abalebe arai kwa na peta ke kanu aite kinti e kopo okaruka lo na sodita puponga yalama narai apedosika sapa swama onwa jokak adumuno e winilo ido dara ngini borekeni plan ngata sanyo be Stanbic Uganda Cup era tournament lo kojeti dol soto madoketat na semi-finals ido da atio notisa nyo to madoketat na preliminaries. Alan Mele e captain lo Amuria United ngesa balebe aboli akaken nes aras luda kadit ai tutuor game lo arai are game la jokonye obora muna reset training kira kosi defendersetoka kwezi konye aregas no ball ngade pa kwezi etuturon lo Amuria United ngese abalebe ai telekaro catch nese buni ai temono kine timu kanu abole ashono e ponto ko ingaren apotisa paluni papa atena na sodich amna ai tam eto dara ai talent catch whereby we are okay, the game is well, they are playing very well nera bolaske se joko bolatido e joko eto dutike se taono papi tungale pondo so chalo kwa yala masono inarai ijao ni se joko bolatido e joko mamelo e bilibile mele kanga sona bori yala marngeta the best team the team le la bait la jokan ngesidu kidu yanga na re reji ay du kidu chay atoni arda e pon mo poni jara bole ikila bunito monarelu alomutu adoktait kangin kesi mori arto agrigroi Zoe Northern Brothers Junior Eagles Bukedia Arrows Ateker Serere Soccer Club Soroti City San Siro Soroti FC Tepa Kosodi Timu Church Gabriel Eseko Kanuka TV East Yeah.